Pertama, 205 berikut bahan-bahan untuk membuat bakwan. Nah, hiji 250 gram tepung gandum, terus 250 gram kol, 100 gram wortel, cekap daun bawang, 1 sapotong bawang bodas, terus sama setengah kilo toge. Lebetkeun tepung, aduk ku cai sakedik-sakedik dugi adonan sareng campur. Aduk hingga mengental. Campurkan bahan-bahannya. Panaskan minyak di nalau teras tumis. Bakwan siap dilayanan. Terima kasih. Panaskan minyak dina panas slow sareng tumis.